بێگومان سەرەڕای گەیاندنی یەکەم وەجبەی هاوکاریەکان بۆ کۆبانێ، بەڵام هێشتا ڕەوشی مرۆیی لە کۆبانێ خراپەوە، هۆشداری لە ڕەوشی مرۆیی لەو شارە درێت. فەرحان حاجی عیسا هاوسەرۆکی بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر لە کۆبانێەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵمانە گفتوگۆی لەگەڵەکەین. بەڕێز فەرحان، ئەم کاتت باش، ئەگەر پێمان بڵێیت ڕەوشی مرۆیی لە کۆبانێ ئێستا چۆنە؟ سلااو ڕێز ji bo hewa û ji bo temaşevanên televîzyonawe birastî Kobanî di rewşeke ne baş de ye. Kobanî rewşeke dorpêçkirineke herî teng da ye. Kobanî alavên jiyanê di hindir Kobanî roj bi roj zayıf dibin. Kobanî av lê tune ye, Kobanî elektrik lê tune ye, Kobanî internet lê tune ye, Kobanî dermanê xestexanan û yê müsteşfeyatan gelekî zehmetî em têda dibînin û gelekî kêm bûye yanî. Ji ber ku Kobanî bûye du Kobaniyan e. Yani Kobanî penaberên Reqê hatin Kobanî, penaberê Tebqay hatin Kobanî, penaberê ew gundewarên derdorê Kobanî ê ku serbazên hikûmeta demkî ya veguhêz şer û bevşûnên kulwa gundana pêk anîn hemû ew gundî li wê derê berê xwedana Kobanî. Aniha bi sedan bîtirî sedan malên me li kolanan. Yani me dibistanê xwe ji wan re vekirin, têrê nekirin, me mîzgeft ji bo wan vekirin, têrê nekirin û bi sedan hemwelatî me li kolananin, li ziqaqanin, di vê rewşa sar û serma û seqem û berf li dervan. Ev ya heqîqetek e. A herî balkêş bala me ra dikişînê hikûmeta veguhêz 20 saet 2:23 ragihand ku wê şer û bevçûn berdewam wê bisekinin, atêşkês wê berdewam bike heta 15 roj din lê li rûyê erdê birastî nerast bêjin. Derewa dikin. Aniha li gelek deveran li başûrî Kobanî, Rojabayê Kobanî, Rojhilat û başûrî Kobanî gelek serbazê wan derbasî gunda dibin, astengiya ji gundiya re çê dikin, dixwazin şer û bevşûnê berdewam bikin. û li gelek deveran jî şer û bevşûn heya niha li dar e. Yani ew tekezkirina agirbestê ji bo hikûmeta veguhêz, hikûmeta Heteşê birastî ne ciddiye divê de. Tenê di hindir ragihandinê da sekna xelkê Kurdistanê, sekna rêdarên Kurd, seknên xelkê me li başûr, li Rojava, li Bakur, li Rojhilat, li Ewropayê ev helwesta wanî ku kanibin ev kirgyarên hikûmeta Şamê şermezar bikin, şermezar jî kirin. Hikûmeta Şamê dixwaze xwecva sûcana hinekî bidurxîne behsa agirbestê dike. Yani birastî rûyê erdê heya niha bi rengekî çalak û feal agirbest pêk nehatiye. Ev ya yek ê diyan hemû rê û rêbazên ku têda xwarin û vexwarin xwe bigîne Kobanî qutin û dorpêşkirî ne. Ji bo we dixwazim bibêjin niha Kobanî hejmara xwe nêzîkî 400,000 însan e. Îro li Kobanî bîtirî nêzîkî 600,000 însan li Kobanî jiyan dike. Kobanî xwe bajarekî çûçika alavên jiyanê me ji bajarê mezin dianîn, me ji Qamişlo dianîn, me ji Herebê dianîn, me ji Reqayê dianîn. Ev ya jî yani werqas roje li ser Kobanî hatin qutkirine sûka Kobanî êdî pêwîstiyên jiyanê yê xwarinê yê vexwarinê birastî têda gelekî zehmet e. Em bi heqîqetê ji bo televîzyona we radigihînin da ku bigê destê hemû rêdarên navnetewî û di heman wextê de rêdarên Kurd, milletê Kurd, xelkê Kurd, civaka Kurd da ku zanibin Kobanî birastî îro heyfhilandinek ji Kobanî tê standin. Kobanî bihêza xwe, bihêza piştgiriya pêşmergan sala 2014, 2015 hêza terora Daeş di 26 yekan da têk bir. Em hîrû di 25 de ne. Piştî rojekê du rojan serkeftina Kobanî li hemberî Daeşê. Îro
حیفا داعش کوبانی تیرا کرد اب دور پیش کرنا لسر کوبانی هیزن دهشمندی دا عینی وک داعش فكروا ورامان وان وك داعشن رنج وان وك داعشن كنجو شكلو ره ورباز وان وك داعشن دستريجي وان كجريا وان يعني ايكل همو دفران تيما شاندن وك داعشن انساني ما تين قتل كرن سريان تين قتل كرن دندر باجاري رقيدا تين قتل كرن شاوك وشرفاني ما للشيخ مقصود والدفران دبن كيران را درباس كرن آن لسر پشت خانيان برا عردیدان براسی دخواه هلوسته که ببی رنگیه گفخارن چاپسوری جبو خلق کوبانی ایرو خودیار دکن او مترسیا که هری مزنه لسر جیانه لسر خلق کوبانی دهندر جیانا خلق کوبانی ده از دخوازم به بارا زلال بکن ام راست الوی داره ام لبر خوددن و بین بر خوبدن چاو ما بروانیا نرخين بروفاهي ده 1415 دا ما بهفدرا ما بيكاني ام دي سدوه الوسيدان لافتن تيرناكي ايرو مداخلات جهاز نافنتوي جهاز جارانتور اي خودي خازن و شرير راوسينن جرك برنگي چالاك وفعال سر مساله بسكنن حكومتا باگوهز يا شامي مجبور بكن كريارن خوا وقت قوتن خبن قوت برنگا كينا كريارن سر روي عرضه براسي برنگا كي ترسي قوتار ابيا از وقت ريدار كوباني از دبيجم وسر مسؤوليتي اخوا از في نيرينا اشكره دكم ديار دكم دهمان وقته دا دبيجم برا خلق كردستان جواكا كردستان ريدار كردستان جمادا پشت قوين بن خودی امی لبر ببینن امی بکن کلا دمدمه امی بکن سپارتا یعنی زور باش اویا بریارا مایه لی اما پیشگیریا جواکا ناو نتوی پیشگیریا هیزی ناو نتوی پیشگیریا سازین ئەگەر پێمان بڵێ ئەو کۆمەکە مرۆیانەی کە نەتەوەی گرتوەکانی شەڵێت ئێستا هەوڵمانداوە کە کۆمەک بگەێنینە ڕۆژاوای کوردستان بە تایبەتی بۆ کۆبانێک کە دۆرپێچ کراوە تا ئێستا کۆمەکەکان گەیشتونەتە ئەوێ بخودێ حەیەنا نەگیامە نێزیکی کۆلانێ مەبوونە قافیلاکە بچووچکە ئەمزانن چ تێدایە هەنێک دەرمان تێدانە هەندکە و نان تێدایە ئاف تێدایە ئاوا بەخارن تێدایە و هەنێک سوتەمەنی مازۆ تێدایەش بۆ ئاوا کۆبانی بەک ئاوا کۆبانی ڕاوەستیایە سەکینایە هێزین حکوومەتا سووری لبنداوە تشتینی دەبی و بەنداو دەسوان کەتی تشتێک و کانوول هەمبەر جواکە کۆبانی بکرا ئاو و کەهرەبەر سەر قوت کریە ئەڤیا تێن هەنێک سەلێ غیزائینە ناڤەنداوێ ئالیکاری خبري مجي هيا تيري ناكي قال لك لوازه وقال لك زحمه تيرا دبستانك هناكي دبستان كوباني وجامي مزقفتي كوباني ما تفكرنا جا خلقي مي بنابرد ناف دايه اما جي تقديري او كسايتن كو اف جبو ما انين هنا حياه كيلك كبري نجاوبون كوباني اللي ازبار دكم نيزي كوباني بنا بله هندكن قال لك هندكن يعني اجبارا وي هندك تشتيك بخرا اني هندكن يعني ابنا قوتن جمرا قوتن يعني ابيا دسبيكا ام دخازن البيش قري فكن امي اريكاري بكن اذا حتى كشا درجه وي كان بالاب اريكاري وي خب كوباني جيني از ندياره لهما هلوسته كجي ريز وتقديري ام بها الوسته بريز دغرن دامن وقت دا جي هيفيا ما اوكو دنيا ایرو آریکار بینج بکو اب جنوسایدا سری خلق کوبانی سری سیویلین کوبانی سری حمو پیکاتین دنابا کوران و باجارین کوبانی دا اب کریارین مترسین مزن حقیقتا يعني مترسین مزن ای کجری کوبانی پیک نای زۆر باشە بەڕێز فەرحان حاج عیسا هاوسەرۆکی بەڕێوەبەرەتی خۆسەر لە کۆبانی و لەگەڵ ئێمە بووی زۆر سپاس بۆ بەڕێستە